Don't ever change for anybody. Don't ever trade your soul. Don't even listen to him. He don't know nothing at all. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya guys. Oke, kembali lagi di Bilki Jajan guys. Buat kali ini aku bikin konten sahur ya. Tadi gue udah masak bihun kut sama telur dan pakai saus juga, pakai kerupuk. Kita sahur pakai nasi. Oke guys, ayo kita sahur. Sebelum sahur kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Let's go, kita sahur. Pertama kita aduk dulu bihunku. Mantap. Mantap. Kita kerupuk guys. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sahur apa guys di rumah guys? Kalau gue bikin yang simple aja, berkuah, mantap, segar.
Nasinya habis guys. Mantul. Bisa tuh kan. Guys. Alhamdulillah. Mantap. Oke guys, itu saja konten video sahur pertama saya. Sahur bersama bihunku guys, dan telur tentunya plus nasi. Alhamdulillah nikmat banget ya. Kalau badan kita emang sehat, makan apapun mantul. Sekian video kali ini, dan buat kalian selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, sok atuh subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.